Untuk renungan buat bu ibu, maleta nyul menganyul letok kalage nah kani sire lagi na buki salah kok bisa tengah cowok deg bisa bu demi sampian tetijak nying menganying mun kira kisah laki tak kuat cek mak sah ya mun keng kuat ya tore sebuah lagu dengan judul Saparlona Beni Saterlona khusus buat Bang Paradison apa Sidi Sotik selamat bertugas inja beli boleh lah teman-teman. Jawab kena. Oh. Oleh. Iya dah ya. Buk jaga tega muntah minta kalagena. Buk jaga tega sesuai akibi lakona. Buk jaga tega orang laki cek payana. Buk jaga tega se ala ko cek sarana. Minta gelung se kencing kol, minta kalung se ngatongkol, minta anteng setol mentol ngak pentol. Orang bini Athena lebur emas ben materi kengkani serre lagena cok penta kapi Saparlona cok minta saterlona. Orang lagi senyareng semateti orang bine jaangok-ngokan sokore make sakoni Saparlona cek minta saterlona. Hey Rio Femina Matemor tambah soki ma bere mare haji awas aja iri rajuke tak kira tak poropon begi. Orang bini Athena lebur emas ben materi kengkani serre lagena cok penta kapi Saparlona cek minta saterlona. Orang laki senyareng semateti orang bine cek angok-ngokan sokore make sakoni Saparlona cek minta saterlona. Ya le belanja iko lah lah belum lamarin tung 2 4 5 6 petok belu sangat 10 11 12 telum sampai 10 tak mari deh labi marah jabil lagi ni ngaki kok kikir Buk jaga tega muntah minta kalagena. Buk jaga tega sesuai akibi lakona. Buk jaga tega orang laki cek payana. Buk jaga tega kok se ala ko cek sarana. Minta gelung sing jengkol, minta kalong sing tongkol, minta anteng sekol bungkol ngak pentol. Orang bini Athena lebur emas ben materi kengkane serre lagena cok penta kapi Saparlona cek minta saterlona.
dadi orang bine Reng bine jaangongoan sokore Sokore make sakoni sabar lona ja minta saterona sabar lona ja minta saterona nggak syukur kena